Joj. Ne, vrata! Joj, skala! Kaj pa je to? Ej, a si ti? Halo? Kuku! Izgleda, da je zmrzno, ga bo treba resetirati. Jesi normalen? A si se malo ustrašil? Ja, fej sem se ustrašil. Zgledaš, kot da bi videl duha. A si duha, ne? Duh iz svetilke. Da imam 3 želje, ali ne, da imam 3 želje? Stop! Samo ena želja. Kako samo ena želja? Ja, kriza. Ne, glih zdaj, najdem duha v krizi. Kaj? Vsak pade. Kaj vsak? Vsak pade na to foro. A pol imam 3 želje, a ne? Jo, imaš, ampak daj me prosim tukaj mečkar malo zmasiri.